من پرسیارێکی شێخێکی ئێزدی کرد دۆستێ من چونکو گەلێک زۆرکاتیە خۆ دەلگەلوانم ڕاستی مگو چه معنا ئێزدیە حیف و مخابن گەلێک باش نەزانی جوابام بتت مع انه اس دیروکا باش زانم اس دیروکا وقتی از چم سومریا و اکادیا و هنگی کورتن دین کبنم ملتکی گەلێک کبنم ایکی گوتا من ممکنه هندك بيجن ام بلكي نفيت يزيد بن معاوية از دي بيجما وحاشا هين نفيت مجرمة كيبن يزيد بن معاوية مجرم بي فنراستا ازداهية نا إزدية و نا يزيدية ازداهي كفنترين فكرية مفهومة ناف كردادا و ملتي كردا و الحميد دنياي از دي بوا بيجم شكيفة هاتية وقتی تو بيجي از دائما يعني تو اعتراف کی خدا که هی خدا دیار کرن هبوناتا خدا دیار کرن چونکو دا خوابدک تا دیار کرن از دام کو از صورت ویما و از عقل و روحم وكوي و اوجي عقل و روح و ذاته اجي وصا كافنترين مفهومة زمان كردي ده وملتنا وملتي كرده فديانت او تشتها از بوچي اعتراف بيناكم خلقي تشيكر مجبور هندك هاد مجبور كرن که بكن عقيدك دا حمايتا خوشي بكن اما فكري ازداهي حمي انسانك اعتراف بوجود خالقك بكت تبيجي اوي خالقي ازدام دا خواه به اعلام بکن خواه دا دیار کرن خدا برچاف خواه اینا برچاف خدا بر هنده خدا دیار کرن من خدا دیار کرن ازداهیه که بنترین مفهومت روژه کش روژاتش تکوسا گولی بیا از بوچی مسیحی ما ازداهی ما و از مسیحی ما بوچی مع انه خوش كبرايات مسلمان مسيح ازديجي ببورا مسلمان وانا بيجن بس ازدي مسيح زيكا قبيل كانوا مسيحية تعاملان جلك هاي چنكو انسان مسيحي جي ايمان تينت که خدای خوکره دیار کرن خدا دیار کرن ازداهیه بس انسان مسیحی و جوابی و ترچت که مسیح او خدای نبس خود دیار کرن صورت خدا من بصورت مجی بطبیعتا مجی هاتا ناف مده و خوکره قربانی يعني هند نزيكي منا جلك نزيكي منا يعني فرق هم اوه هشتا كمسيح هر او خدايا او خوكري ديار كرن خدا خو اعلان كري ذات خو كب هات الناف انسان دجي خوكرا قرباني يعني نبس تو اعتراف دكي كخدا كي خدا ديار كرن ازداهيه نه ذات خو و عظمت خو هات خوكرا قرباني جي چونکو فکرها قربانی جی کهنترین فکرات کردی ده از قربانی تبم دو نشه درخی کلتوری کردی در کدیه کرد ملتکی کهن یعنی سومریا دست بکری هر سومری بخانه اوخوا حتی آشوری و اکادی و همین نفسی ملتینا بس هرکی دیانتک بخواد چی کر فقسم انقسام چی بی هاصد فيري دا سبيكر إذن هم هند كافنن شخوا كساكي مالا كردا خرا نكر جدينه إسلام كي بيبتر طبعا جدين كي إسلام كي بيبتر چونكو أوا تني دجي طبيعتا إنسانية دجي أزداهية دجي خداية نا طبيعتا خدي فهم كرن و طبيعتا إنساني البرمه هندا كرن و نا طبيعتا خدي جي زانت چيا